Akaniga mas bakut ngin tuai terwa nakamantaka cingatai kamersim jong ipidiang hun iwan dame solang piau pada cingko cingsia jong yin kesem barok kuwei nakamanta cingcatai kamersim jong ba Alexander Lingdo iduairu nakamanta I Jeremiah lamare pada singkang takasi Cuma bar life spa life minyo. Life spa life minyo. Kawan bangu matan mane yutra yublei jonga tu ai kan longkat kum kamon jong me atra ya lo jonga kamon jong me kamon jonga kan long lada me mo tu ai kan long Haga ketengupa badukun badamen sim bakuid. Amen. Kajingai jungu try jungi uJesu Christ. Baka jingi jungu blay. Lambaka jungu suluk jungu men sim bakuid. Kindon ringad batpi baro. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, in today's first reading, taken from the book of Prophet Amos, we have the beautiful words from the prophet Amos, which comes as a powerful message of hope. He says, God is not someone who punishes his creatures. He's a God who waits for our change, for our return. After all, he is a God who cannot kill his own creation. But then he expects change from us every day. He expects conversion of our hearts from every day. That's why each day we gather together to feel, experience, and once again belong to Jesus. So the moment has come for us to once again acknowledge our sins, our failures, and experience conversion deep within our hearts so that God can continue to make His blessings available to us each day. As we join this Holy Mass, we shall place at this altar all our failures, our shortcomings, our sins, and ask the Lord to cleanse us of all our faults, that we are worthy to join this Holy Eucharist in a worthy manner. Kohimen kopara, tongin ko bibagin long kuinom po nang ban lo kibalakre balayam yak jingmaya bakuid. Ngapla how blay badan bod baro adhafi kohimen kopara bangal po shibune daki jing perkat bakakti daki kam baka jingle klet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle palau bakrawe junga namar kata na kapadia kamaria bakuid kabaisa kate soti yaki angel bakurinkuid hafi kohimen kopara Banduwa na kabinda junga how try blay juni ublay badanbor baro unisne yangi badyandala map yaki pop jungi unyalam yangi shaka jingim bamjukut Amen. Kindra ko blay stay yangi try kindra ko blay stay yangi Cristo mako Cristo ram kono pelin jongi pelin yangi
longin ya duai. To ai bangin don barabor ka jingting brom but kumjuru ka jingid ya ka kerten baku jongme kotrai namar mem juweng no na ka jingsan shar jongme ya kito kiba mela penne skem aga jingid jongme dau try jongi u Jesus Christ ukun jongme ubaim basin shar ngad batme ha ka jingilong ka ve jongmen sim bakuid ublei junom la junom. Amen. Kejumpulan naka kitabu Amos nanga thulupa. Utrayu ong kumne. Hakata kasngi ngan sa penyang biang ya kayingjan yu David kabalapan kelem. Bad maramot ya kikenro jongka kibalatua ngan sa penyang biang ya ka na kajingjot ngan sa tay biang ya ka kumba kelalong menhendai kenang makendub yo biang ya kabadang sa jongka Edom. Bad baro ki jai penreu ya kiba lakot de kerteng jonga utrai uong utrai ubalale ya kani hakmi kisngi kin sapoi uong utrai haba unong lur unsalap ya unong ot bad ubayu sowan ya uta ubabet sembai kilumba kin sajren da kawan matiang bad kilumred baro kin satui daka ngan sapen phai biang ya kachingman pha kipat Israel jonga patkin sa tay biang ki sinong ki balajot patkin sa syong haki kin sa thong ya ki briso wan matkin sa de ya kawan jongki kin sa trai haki kber patkin sa bam ya so jongki ngan bu biang haki hakari jongki patkin amsya jenrachu lano nakari kabangala ai haki uong utrai ublei jongpi kakten jong utrai. Sam prapusan nomor nyos pa ribu kentai. Nyos pa ribu kentai. Android na duk ke kuat ke bakar. Lalu de kuat bakar.
Utrayundon ringat bat fi Kajimbule nak gospel bakut katkum o Matthews Ha katakapor Kisinran Ioannis Baptist kilawan Shau Jisu ki ong Balay mangi bakiparasi ngisha jingit Henry Kisinran jungme kimsha jingit satya Te ujisu ulajbab yaki hato kibala shawer shaka jingawai poika poiman kilamo banle smisi kadba u nangle kurim udang don batki Henry kanpoi kapor aba yau nangle kurim yen shimno naki te hangta kinsa sha jingit Endon ubas sadab daka lengkoit jain tamai yaka jinkui barim namarbak ka lengkot tamai kan tar naka barim baka jingpei kan saskan he but imjutep yaka wain batamai haki loasnie barim larale kumda ki lasnie kin bedei kan wain kan hoid baki lua kindu e Henry yaka wain batamai latep haki lasnie batamai bad kumda ya baro arla pene ka gospel jangu try my dear brothers and sisters in Christ Jesus these days we have been going through the gospel of Matthew gospel trong Matthews. And we know St. Matthew's gospel is one of the synoptic gospels, one of the 3 synoptic gospels we have. But ngitiba ka gospel kum Matthews kre kaway naki lightly ki synoptic gospel. Which are the 3 synoptic gospels? Ki ta ki lightly ki synoptic gospel. Can you tell me? So the 3 synoptic gospels we have Matthew, Luke and Mark. Matthews, Lucas, or Marcus. Why are they called synoptic gospels? Synoptic gospel. Because all these 3 gospels look similar. Namar ba kine baro lai tiliki gospel ki long ki bayasrim naktakadaw sa ki synoptic gospel. Although they look similar, there are few differences among these 3 gospels. Palada bon ki long ki bayasrim reidon ki benta ki ba yaper hapedeng kine ki synoptic gospel. So this is something that you can learn to remember. Para kini kom ni la ban nang ban kenmau. Matthew's gospel is called, you can do like this. Matthew's gospel is called teaching gospel. Tinggi la ban kenmau kum ne ya ka gospel kat kum Matthews kede ka gospel bahikai. Luke's gospel is feeling gospel. But ka gospel kum Lukas kede ka gospel kum kajing sengau.
And Mark's gospel is doing gospel or feeling gospel. But ka gospel kum u Markus pat kere ka gospel via day pat ka jingle. So today we are in Matthew's gospel, which is called a teaching gospel. But hakane ka sngi ru ngi ya shashkor ya ka gospel ka kum u Matthews ka balong ka gospel jing hikai. There are 5 major teachings in the gospel of Matthew. Don santli kibenta kiba kamhe kiba long kibenta jong ka jing hikai kiba don hapo ka gospel ka kum Matthews. We have already reflected the first teaching, that is the Sermon on the Mount, chapters 4 to 7. But ngi ladep ban shashkor ya kabenta kabanikong kabalalong ka jinghikai jung jisu halor ulum ki badon ha kilanong san hadu nyeo. Now we are in the second section of Matthew's gospel, where we have 10 miracle stories mentioned. But ngi dan menta ha kabenta kabar ha kaba layatu shapang ki sipotuli ki kampla jong jisu. Now, between these 10 miracle stories, there are teachings sandwiched between these miracles. But hapadeng kini ki jingatu ya ki kampla sipotuli kila donru ki benta ki ba donru ki jinghikai. So, yesterday's gospel, we had the call of Matthew. But ka gospel ka menin ka sngi ngalaya sngew ya ka jingkhat ya u Matthews. And at the end of the gospel, we see Jesus dining with tax collectors and sinners. But ha ka bakut jong ka gospel ngalaya sngew u Jisu u laya bam ya di bat ki nong krom khajana bat ki nong pop. And now, people, they go to the disciples and ask them, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But ki adon ki breu ki ba lakili ba haki senran jong Jisu balai ba u kunrat jong pi u lene uno hikai jong pi u ya bam u ya di lang bat ki nong krong khajana bat ki breu ki ba long ki ba pop. In today's gospel passage, we have yet another question raised. But hakane ka gospel ka manta ka sngi ka don sakwe pat ka jingkili balakili. Now, this time the question is put to Jesus about disciples. But hakane ka jingkili lakili hau Jisu. They say, we, the disciples of John the Baptist and the disciples of Pharisees, we fast, but why your disciples do not fast? Wala kene jingkili balakili hau Jisu kalong balai ba ki senran jong ki Pharisee ki senran jong Yohanes Baptist ki ju sha jing it hanrei balai ki senran ju me kim ju sha jing it. So yesterday's question was about eating with tax collectors and sinners. Today's question is about not eating, about fasting. Te menin ka sngi le sngew shapang ka jing bam bat ki niki nong khrong khajana bat ki nong pop rei mtaka sngi ka jingkili kalong ba balai dei ban sha jing it balai don ka jing sha jing it balai bam haba dei ban sha jing it. Although the questions are different, the undercurrent of these two questions is the same. But what la karkom kali yakin ki artli jingkili ki long ba per rek eke baron ha po jongkini ki jingkili kalong kaju. So in short, what they are trying to ask is, why are you not doing what we are doing? Rek ek ka jingkili ka ba ha po kare balai pi phimle yakaba mangingi le. They want others to do the way they are doing things. Bagi kwa yakiwi pat bakin le kumba maki ki le. This is our problem today as well. Kene kede ka jinge ka badon ha kene ka por ka jongi ka pamantaru. We want everybody to do what we do. Ni kwa yakiwi pat khoi bakin le yakata ka ba ngingi le. We are happy when others do what we are doing. Ngi sngop kumen haba kiwi ki le yakata ka ba mangiru ngi le. We become upset when others do what we are doing.
ngi long kiba singosi haba kiwei kibriu kimle ya kata kaba mangi ngile. But then, everyone cannot do what we do. Pada Henry pada ngitip ba parok kiwei pat kibriu kimla benle ya takaju kaba mangi ngile. Because all are different. All are different. Mar barok mangi iwei ngilong kiba ya per. So, for example, some of us may be able to get up at 4:30 or 5 and pray sometime before coming for Mass. Lese kum kanuksa, lese don apedeng jungi kiba man kasingi ngi kedang step lese no saw baje lene san baje ban ke ban duai syaban wan syaka mas bakoi. Some of us may be getting up only at 6 o'clock and then maybe coming for Mass. Lese don pada napedeng jungi kiba ke ru baje bat mare ki krek ban wan no syaka mas. It is okay to get up at 5:30 and pray and come. And it is also okay to get up at 6 o'clock and come for Mass. Kalong kebabiang ban ke saw nesan baje ban ke ban duai sawan syaka mas nene ban ke ru baje sa krek ban wan syaka mas. Because for some of us, uninterrupted sleep is required to perform the duties of the day well. Marba kadon nakabanta jungi kato kanne ba ngintia klem da don kano gajing tut kanang ba hakasngi ke bawut bangin dup la ban le iki kam ki jam. So it depends on each person. So you find your own time for prayer. What is important is that you celebrate your life with Jesus. Perkane kalong kabaya per iwei na wei pat re ka don kam kalong ba kumno mangi hakajing im jungi ngi la ban ya don le don jinga dei ka bai jan bat u Jisu. What I am saying is, we are all different from each other. We have our own temperaments. We have our own attitudes. We have our own desires and plans for life. Perkei ke bang ong ba don ke jinga per namar ni don la ki jong ki jing angnut nakapanta kumno bangin im hakajing im ka jongi. What works for one person may not work for another person, because there is no one size that fits for all. Bar ke ba biang ya uwe padu breu kamla ban long ke ba biang nakapanta uwe padu breu namar ba om don kono ka jing thau ke ba long ke ba dei kaju ya bar khat ki breu. Now, for example, suppose I am teaching Photoshop to 3 people. All 3 people may not become proficient in Photoshop in the same way. Lese kum kanuksa ngahikai ya ka software Photoshop ya ki breu de kumut pada ba om barok khat kitu ki ba sya skor ya kata jing hikai junga ba kilong ki ba tibit ba kumju barok. So their learning depends on their own attitude, their desire to learn, all that. Di nomor kata ka jing mentoi jong jing hikai ka syong ru ha kumno kata ka jing trang jong jing kwa ban yo jing nang na ka jing hikai. So in the same way, when it comes to spirituality as well, we cannot expect everyone to be equal. Di kene kalong kumjuru ha ka jing emen sim ba ngimla ban kimbilenti ya barok mana iwe ban long kumju. We cannot expect others to become our copies. Ngimla ban kimbilenti ya kiwe ban long ki kopi ki jongi. For some of us, fasting may be required to grow up in spirituality, to grow in relationship with Jesus. Ese nakapanta jongi ngidon kam ban sya jingit kanang bang hidup kamla ban don ka jingade ke bajan bat ujisu. For some of us, fasting may not be required because they are already in communion with Jesus. Lese nakapanta katokane nangi ngimdon kam ya ka jing sya jingit namar bang ngil adon lupa kata ka jingade bajan bat ujisu. So we need to find out our own ways in growing up in relationship with Jesus. Terima kata ngidon kam ban wat ya lagi jong kilenti lene ka ya la ka jong karukom hakano kadur pangandon ke jingade ke bajan bat ujisu. Let's ask the Holy Spirit. Let's allow the Holy Spirit to lead us so that we are able to grow spiritually in the way that God expects of us. Yan markata tungin kerpat ya uman sim bakui bu unya rabengi hakano kurkom bangin nangla ban roy bad ban kiu hakajinga day jungi padu Jisu. Because as long as Jesus is with us, there is no need to fast. It's a time of celebration.
Marba haba ujisu udon ringkat bangi om don kam ban sya jing it hari bangen ya kemen lang patu. So when we know that Jesus is absent from us because of our sins, that is when we need to sit down, we need to introspect our life, we need to go for confession, we need to fast, and then get back into our relationship with Jesus. Ngitip ba ha kano kapor ba ngim don su ye jisu ha ka jing im chungi ba kata kalong haba ngila le pop ba dei hukum kata kapor ngidon kam ban syong ban perkat ban puson ya ka jing dei chungi ba jisu ba dei hukum kata kapor ngidon kam ban sya jingit ban lech sya u jisu ban yok ya ka jing ma. Ngangid how blay pa badan bor baro unang tak blem bedka kindu but how Jesus Christ could never way jung who try jungi yellow banal man sim baku ya balaka naka maria tisoti bala shalabain hapo updus filatus la sanatna yahu alayhi ulahi ashbaya agusti balai lagma takibaya ulaki shabne shabrai pa badan bor baro nang taun bermersyar hidayah nangid hamen simbakui akabalang katolik bakui agajeng selok kiringkui agajema biakipop agajema kado agajengin bamjukut amen. Laispa Nriputra. Laispa Nriputra. Shimku trai jing im jong ngai ti lun ya la di ha me shimbaro kisi jong bangan raya roya me Shimkine kiti jonga Bangan trei tang dajing ijame Shimkine kikja jonga Ngan mare ya labyame To duai ko para baka jingya jonga bajongpi kan lok bab diang hun how blay upa badan bor baro ko blay me uba pendrei kam da ka jings bun yakabor jongi jingmaya jongme to ai ngi kirpad baka jing shakri jongi yame kanlong kabaide batkine ki jinai bakantang dau Chris utrai jongi amen utrai undon ringad batfi tokin ju yalaki donud tongin ya aingu ya utrai ublei jongi dash shakalonka bashonkhok baka badei kaideti jongi baka jingpanim yangi haman lakapor baka chuka ban aingu yame kopa bakhu itam lengba ukun bayed e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da wamela to ya kai baro ya wamale la phashangi kum unong penim unong sispa ubala longdo daw min simba kuid but ya ubalaka naka tesoti kat baudang pendap ya kamon jongme but penyo hame ya upaid bakuid ula pia lagti haba ula shashitom nang baun patang no yaki saite saitum jungga jingya but baun pen bau yakabor jungga jingpad te namar kata ringad baki angal ringuid baro ni penbana yakaborom jungme kadba dakawei kasur ni ong Bakul, bakul, bakul utrai Musim don boru pleki pan Menengah perteki arwailan
shisha melong ubakuit kotrai kateme janga jinguit baro. Namar kata ngikirpad yame to penkuit penkanta yakine ki jintarwa jangi. Dakbapa yaw min sim jangme kumga umjer halor jangi. Bakin kila long yangi kamed bakas nam jangutrai jangi u Jesus Christ. Ha kapor baladi no yawu mudala ka monsnga ba ula priyam ya ka jingsha shitom ula shim ya upu mada kaba aingu yame ula kriya yawu bat ula ai halak sinran u ong toshim batobam na kane fi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba enaiti na kabinda jongpi. Ha kaju karukom yandalala yabam ula shim yaka kuri dakaba aingu biang yame ula ai yaka halak sinran u ong toshim batodi na kane fi baro namar kane kolonka kuri jangas nam janga jangajadang bathamai bamjukut yakaba enpan bi na kabinda jongpi bat na kabinda ki babun na kabinda ka jingmap yakipop tole yakane ban kanmau yana. Ka jingma ya jonga jingngeit. Kata sing bangi mayune yupu bangi dinakane kakuri ipenda jing yak jong bikotra tatadu Namar kata ngi keba pen manda ya kajingya bakajingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu janga jingim yaka kuri janga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la nyu yangi ki badban ya hakmat jang me badban shakri yame da kabas ngi rit ngi kirpa yame ba ngi keba ya binda hakamet bakas nam Chris ngi lo ki bala panyatli kave dau men simba koid तो कन्माल को ट्राया का बलांग जंग में कबलांग फ्रियांग खसला के परते बत पेंचना या का खाका जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपा बाकू जंगी उ विलबत मावेन उ बिशप जंगी बत बराव खिलिंगदो तो कन्माल लमरु या हिन मन की पारा शनरांग बखिंदे की बाला यो तिया दका बकरमन या का जिमी पाद बत या बराव की बला क्लाद नो हाका जिंगी स्ने जंग में तो प्रियांग या की शाका जिंग शाक अकमत जंग में तो इसने यांगी बारो ngi कृपा दिया में बारिंगा बका मरिया ते सोटी बाकुद कगमी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुद उ कोरिन जंका की अपोस्टल बाकुद बद बरो की रिंकुद की वाला पेंस ने बाय में पतंगला पतंग इन लो की बदवान योबिंदालन हाका जिंगिम बमजुकुद बदवान गिन यरो बद बंदोन बुरोम यामे दाउ खुन जंग में उ जीसस क्रिस्ट Dau lembadu badau kan lo hame uble upa badan bor haka jingalong ka vejung men simbaku baro ka burom baka jingero junom la junom kumbala hukum yangi dau nong penim bad kumbala hikai yangi dak tim le nginud ban ong khok pa jingi babanai kala ba kun ten jungme kanwan ka hima jungme kala ka mon jungme haka tende ka babane wayangi minda ka jimam jungi kalasi bhagwan yangi rajani kumbang ma resni odulam yangi shaka jiban shoy Henry Yangi Nakamasni To Pillar Yangi Nikapad ko try Ranki Jings New Baro Haga Jings Bun Jung me the Wai Jingsu Jingsai Hakisni Jungi Nangba Daka Jingirap Jingsne Jungme In Light Barabo Nakapob Bangin Yo Jingida Naki Jingjinjar Baro Kadmada Nidang Apmilindi Yaka Jingerman Bakoid
Uko jingwan perjongan pirim jongi o Jesus Christ. Kotra Jesus Christ, me ubalong haki apostol jongme, ka jingsu nga ye happy, ka jingsu jonga nga hai happy, wat pe yaki pop jongi, Henry yaka jungye jongbalang jongme, haka jings bun jongme, wai haka yaka jingsu, uka jingya telekabe, katkum kamon jongme, mame ubaim but ubasin shar, junom la junom. Amen. Ka jingsu ko try kan don barabar, ringad bat phi. Tong yatrwa yakadaka jingsuk iwe highway pa. Hagmi yukun lang broad jungublay, Hagmi bagit no yaki pop jungapate, Sukido yab kibala kod, Shanka jingawai jungukun lang broad.
tongin yaduai. Yandala pendama yangi daka jingza janggamet bakatang bakasnam bakador nipan yaka jingis ne jangme katrai wa yakata kabangi leyam daka jingri blay baine Ginyo daka jingsispa kaban wanda shisha dao Christ utrai jangi utrai undon ringad batfi ublay badan bod baro unkirku yafi uppa badukun badamin simba kuid tulay suk yaro ya utrai daka jingim jangfi Arspa Prafui. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, pro Marina Cable, Gojik Menjo Capete, Kianel Badriuku, Kiwaya Royaka. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Kaburam haupa berkun mensim kuy. Kumbabram kumsunta berabor sama amin. Nyero yotra Yesus Kristus. Amen.